Kat ia kari Amerika, bat ia kari Britain, not ban berngam kari Iran. Kat nang mi kisngi bat kia, balai mentah kipor syumi bet. Satang kajing ya syut, bat kajing ya penibor mar keliang. Hatu kini kidai kita kidak isin mo, bakila dai kita kisngi kibak kadu, kat kum kajing ya joki kristan. Ai bakini ke baro, kinlong udak jingkeli bahe, ubansa tanghangi marwe la marwe. Lano bat kumno nginong hatu katma haplengki Hamas, bat ki sipai Israel kan kuno, haba sipai daki kmat balor ni cungi, om idon jingkermen hei, nabaman kasi kajing ya penyap, bat kajing ya ter, kedang ya ipeteng hadu kini kisngi. Ladangin pai syakal yang ka Rusia Persia ya ka Ukraine, om idon dakshu banong, bahkan kuno, naba ka Rusia hadu mentah, kedang ya lebet ban kentur, yau put klem sange. Hakway pat kaliang hapapai syakad duriau ba basau, kajing ya ter, hapleng ki leno hotis, bat kiri balalam kmat dakari Amerika, i kumba kandang ya jor susu. Naba kajing ya pen ibor mar kaliang, kanang kloit bat kanang ya irhem penban, kat nang mi kisngi. Kani kalak ban bu jingma syakiwe pat kiri, naba katay kajing ya kawang mar kaliang, la banong bakala ban wanra yakat mah kabajur balada kan pur syakiwe pat ki benta syakiri ba marjan jong katay kaduriau ba basal. Hossein Amir Abdullahian ubadai foreign minister kari Iran ulak krensai batong bakari Amerika bat kari Britain kadai ban sange no syam mardor ya kajing terbom haki benta jong kari Yaman kat bakari Amerika kalong bakala ter haki teki benta jong kari Yaman namar kalayo jingtep baki leno hautis kilari tengen haki teki benta jong kari Yaman ban penlong kum kaktem nekasti jakari jong kiteki leno hautis ka US kalak kamru baki teki leno hautis kilak banyo ka jingerap nakari Iran kadba kari Iran kalak kentaj par halor ketika jingsya kena